أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas amban kapanukbal ko salam si Kaam Kemon ti aktibi balik si programa TV mengajian as-siratun nabawiyah suwi-suwi pasalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si oras ininen sinusuiten pasal amban may kisah o kapamintang-mintangan. Yene pamuhinga pangupiksa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ito nagnain me Quraishin ngupiksa minsana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuk sahabat ne. Amban me mangupiksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ne siit ne Abu Lahab. Dukta pitluma ne. Kaniyaan nen Abu Lahab magtiman seggik si gawang luma panghutte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai andane matukan iye si hinang na ininen. Iyan si Ummu Jamil. Duk in andana inin kanianen magkoto-koto, magpitna-pitna, mian latag sa mian gay pamisarane yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene gay mahapin. Sampai si Abu Jahal yene Abul Hakam alennin kaalenan ni Abu Jahal pege inin alen amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Jahal pinabittaran ne in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimbaran kambing buhok data bukot ne data kidlong ne si sasang pasujud si Kaaba. Iyan naman may hinang si painte si anuhin si Abu Jahal. Buada pun tahati me kaumanien o parakal si kaumanien aman Abu Jahal ne ke sampai si Al-Walid ibn al-Mughirah dambua yaman bakas na kura Makkah zaman palabay do kasaksian ni Quran kaurungan ni samyaan pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ne atau sedang buat tafsiran Allah subhanahu wa ta'ala dindangan panjariyahin at dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan manduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Iyan painte si Al-Walid ibn al-Mughirah sama Khalid ibn al-Walid miyan inurugan ni pangarta Allah subhanahu wa ta'ala bang payamante si me suiswine amban Makkah tujuh taib agen kemon pangarta ne amban me ipatan kambing, amban me kupong, amban me kabon iyan amban me pangarta ne sumagawa nin gapiye katon miyan mararahi pangaltaan masih piye bayak tinambahan buara pun ini tahati ng kasabin nalanin sumagawa ng tinuhot ne na inin amban me bisara ini si Al-Walid ibn al-Mughirah yan si pasalan Quran makajari sa kambalik mian man kisane mangkambaya paluha-luha si may kisa painte maghappen si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam si kutubus siyar bisaranin pa inni Al-Walid ibn al-Mughirah si pasalang Quran inna lahu la halawa wa inna alayhi la talawa wa inna alahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdiq wa innahu ya'lu wa la yu'la. Sumagwa sa ito ne sa painte saksi bisaranin masipe in iye magpain sahir sabab dukhadya maglilain kaumanin hatiin maknanin kulang maglabi wallahu a'lam pa inni in Qur'anin mian niya pa inni nanam ni hap si dedla hap pinakala si taingi iyan in Qur'anin wa inna a'lahu la muthmir bang sinaupama ko kayo peno pungutan yatanin peno pungutan
penno buwa wa inna asfalahu la mugdik indiawa nen bang inibarat sa miyaan buhe asa maglasay yen hawa painte mian hek luha atawa hekka in ma'nasin bisara Allah subhanahu wa ta'ala hin wa innahu ya'lu wa la yu'la alay ini nasagay kanyataan misan sumiyan in Qur'anin wala yu'la alay gikanyataan misan sumiyan iya jatatap in yatain ini naman may kisah si painte maghapen pa si pangumuhinga si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman may ibang may pamintangan sababan ye kajingki sababan kajingki do kabunsi lepas amban may Quraish yene Islamin kene kahapan sin Islamin ine hinapusan din yene kalugian dunya akhirat sababan pagpamaryawa ko ina samiyaan Abu Bakar si Bilal sababan pagpamaryawa de inangkat sa Islamin inangkat si Islamin aman may suwisoy do isab yene pamuhinga si mga sahabat radiyallahu ta'ala anhum ko ina Bilal ibn Rabah nian binatara ni ingket si kedlong na pitinundan binohap deserto bope binataram bato yata daakan ne pinasanggop garo niya tabisarane malaingkan nen pa inne ahadun ahad dambuwa do dambuwa maknani dambuwa ro sinumbanen dambuwa ro agamanen dambuwa ro sa men tinuhot nen en Islam yan Allah subhanahu wa ta'ala iga nang gupainte si Bilal ibn Rabah demikian nen si Amir ibn Fuhairah mian inupik sa do sabiye sampai gene ta indan ne bang ini binisaranen garo isab ginanti ano in agamanen demikian nen si Zinnirah mian inupik sa iye sampai bute matanen sampai pesek garo sa mian nanggop garo nembanan ne in agamanen buat malingkan nen magtaw tambadya in pamaratsayanen si Allah subhanahu wa ta'ala alu Yasir kun Ammar ibn Yasir duk pong tinaine duk painte ammane inane inupiksa si sampai ebot pangupiksa sihin na garo si samyaan nanggop garo si tahala amban agama yan tinhut din yan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in sallallahu alaihi wasallam sabran ala Yasir fa inna maw'idakum al-jannah mangko kita magsabar ka o kaamip anak pamilya Yasir mian in hinapusan bin yan surga mati painte amma ya isiaduhin Ammar ini Yasir duk inakne si pamupik siya siya aman may wakafat si bikisatin uyasal si sinong masiru padantop in Islamin masiru wandakin kasaban nalanin si bisara sallallahu alaihi wasallam la yadhharanna Allah ta'ala hadha al-amr mangko ikite masinin pajato masinin pabutanyag yene pakaradyaan ini sampai yene lumengan painte dambuwa aahin ang bansanaa tudyo Hadramaut ga niya kataliwan ni malaingkan ni sab yene me katuli si me hinayep de si me kambing ni ubos amban me pangupik siya sa inin painte natijanin ngandaag me sahabatin tara agwe de yene kuntaraden ngandaag siluk-surga do kuntaraden taraag si ninarka si inin painte yene kahalanin si antara pagpulipos si antara pagsasaan mian al-haq wal batil kasabinalan do kabatilan may ipon Allah subhanahu wa ta'ala in kasabinalan masisamyaan ngandaag sumiyan duk sa ingge may ipon Allah subhanahu wa ta'ala ini samyan ara tuma bidyuten tambahan te si next video abangan bi in next videohin maayod ko si kaam sila pala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.